شب یلداست سربازی چه زیباست شب یلداست. شب یلدا رو به همه هم‌میهنانم تبریک عرض می‌کنم. انشالله که زمستانی پرباری داشته باشه. من هم شب یلدا رو اول به پدر و مادر خودم بعد به تمام هم‌میهنان عزیزم تبریک میگم. Düzdür, sərbazlar belənçi gecədə öz evlərindən uzaq idilər, amma kefləri saz və damaqları çağ idi. شب بخیر، حال شما خوبه؟ عید شما مبارک. من از پادگان شهید بیگلری زنگ میزنم. حال شما خوبه؟ تشریف داشته باشین با پسرتون صحبت کنین. گوش خدمتتون. خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. الو سلام بابا، خوبی؟ صبح بخیر. Çərə qofdi صبح بخیر. بابا شب بخیر. ببخشید. Amma bu bərnamənin lap xoşagəlim yeri burası idi. 72 saat مرخصی تشویق olaylar inşallah. Dehqani Seda və Sima xəbərgüzarısı Meşkin şəhərinin Şəhid Bicləri Padğanı.